Hello guys, tuni second day, Christmas second day, day 26 ni Sunday ni ko hitan, toy bune de ko ni he, toy vlog cho kong kepat ding, man banakan tot de. Okay, let's go. Masa pen ni, lahi, dengan putih, konsert na, ane na diu, ket na diu tu he. Kayak ban sedikit tin lahi gin tate ahe Imben ya butela Christmas ang mana he. Zamu tanu he. Okay. Ai momonte kita we. Mana? Ai ke ho. Mungkin ato. Ai ke ho. Anak tu. Ahi min putih. How poor and family. Ane gun nah ane to. Bolo nah nang punek ha bolo. Tahu sih. Tengok hangnya. Ngahi am yute hi gun. Không khuyên hà tới nâng in YouTube để tàu he. Ok, là he like tê tao về tao. Anh to, vậy mà. Hi, lệ khô tê về lăng về vô. Ok, anh tao. dễ hậu tê hi về. Ok. Anh ơi. Ai hí? Muốn sang tê huê. Anh ơi nó gì? Ai hí Evelyn tê Evelyn. Anh ơi na. Nào vậy tak? Okay, mga buhon ho. Ni sung be ahe lim ka video ak le jiu tena bro. Lo. Okay. Tepung lo. Ini. Mani zala bu kan eket he tu ni yang. Okay. Kong ki pantang selanga kai sang to he lai. Ya. Saya. Ya tan ha. Nak kapat buat gue ya. Okay. Ane ona. Ya lai. Tu ni ya. Zep dinti ya. Tumbuh he. Tumbo. Okay. Ane ona, nak kong ki pantang San Sutante.